dkhot jong National Yoga Sana Sport Federation haka Shuh tarik risaw kilawan ban pyntip paidbah Shakliar pathai Khubor Shillong Press Club ban Pynlong yaka State Yoga Championship haka khatsaw tarik risaw hajar pusaw Haba kren haka nika sngi nakal yang President jong ka Yoga Sana Sport Federation Bah Daniel Dunai ula pyntip paidbah abakan ka yoga competition Bharat Scout and Guide Auditorium Shillong naduh kapor nyo baje mynstep Shuh nakal yang President khublei ru yaka sorkar naduh Chief Minister Conrad Sangma Sports Minister Bah Shakliar warjri ka ophis jangka Directorate of Sport and Youth Affairs Meghalaya State Olympic Association kibala Jingiakob yaka nika Federation jongki bat kibala kloy bandan rengkat bat ki ban Pynlong yaka nika Jingiakob State Yoga kumta nakal yang jongki ki khot ki wer ya baro ki paidbah keleng kari khasi jantia bakin nishim benta haka nika Jingiakob State Yoga Championship Makin benar niat kesal tarik Oktober araja pusau Pynlong ke State Yoga Sana Championship araja pusau aku Bharat dan Scout Bharat Scout dan Guide all kesal tarik new uji Nyssf Kiki panon sebentar ni. Yes, kini semua participant dari beberapa jila dari Meghalaya, di West Garo Hills, North Garo Hills, East Castle Hills, dan even di semua kini buat di athletes berhasil kita ada di parts participate ada lagi. Itu kedai kan, macam menyoba kedai macam kedai ke sports macam, kedai ke sports, macam kedai ke recognized sports. Ini dari berapa sports department. Ini macam layu di affiliation professional affiliation dengan Meghalaya State Olympic Association. Dan manusia yang Pynlong ini ke state yoga championship. Can participate bagi kini akan participate bagi national. National group. Kapa kita yang ini kena antara bela yo enam bela yo first gold medal, silver, bronze medal itu kena pada yo level state. So state national level competition group kita. Dan nanti dah yo position berbiang layu lekai ini national game ya. Khubor Shibun ya ki baro ki paidbah ki government the Chief Minister ya Honorable Chief Minister Shri Conrad Sangma the Honorable Sports Secretary Bah Shakliar warjri but the Directorate of Sports bila I support ini bentakan ke state level championship yoga championship araja arpusaw. Jadi kerpa dia ki baro ki paidbah ki athletes itu ki walong ki kena ki school kini ki organization banwan syakmat ban simpat ini ki tinggal bawan batmai benta ki kini sports banta kan juga ni yoga sana banta kelalung kategori ka recognized sports banta Olympic Association po Indian Olympic Association rung ladon kitu ke affiliation baga Asian Olympic also ni te kerpari ki baro banwan mynstep ini berkumase recognized sports competitive sports competition ban clear kenika misconception jo pang kenika yoga sana manta ki bun ki brio manta ki perkhat badai kenika yoga badai kum ka bele baki kum ki Hindu kita berkhai ki practice religious practice ke tenga kwa ban clear kene kamdi kenika religious practice hoy ko ka hindai kine ki de ki tradition miswa de ki yoga miswa to banta bade
Habdi bantai kuma asa competitive sports. Tengah kerpat ni baru hi indi bandi bu kita ba larung kumki religion kan naik penrung kini religion but pen kita ni kumata competitive sports national.